laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuha al-ikhwa. Karan yetti Allah subhanahu wa ta'ala en juule nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Salmini o salminango islam hiɗen jokkitade dursande meɗen ɗen ka nisa'u ahlin nar, bima'ana sifatu ahlin nar. Hiɗen ka damal nogay e nayaɓal woni alghiba, no jeeya e mafatihun nar, no jeeya e caabije sottirɗe fi natugol yiite, ñoore hakkunde yimɓe ɓe, ñoore hakkunde julɓe ɓen. Yoni ɗum ɗo jaasere tawgol joomi men nandi ni ko ñaamowo teewu neɗɗo jiiɓe. Arrabi wal ishrun noga e naya ɓundu woni alghiba, ñoore. Min addunubi no jeeya bakkatuji azzai'a saakiiɗi ɗi bayna nisa'i hakkunde sonna ɓen ko ko wiyete alghiba, ñoore. Wal ghibatu ko woni ñoore dhikrul akh, ko jantagol siɗɗo o awil ukhtu ma ɗum bandirawo makko o bima takrahu konko o añi, o jantoromo konko o añi. Kala mo hara mo andi o yiɗa ko wolta ɗo kon o wowla ɗum. Wa in kana fiha, haysino e sonnajo on ko o wowli kon, ka an taqula wano wi'a sonnajo on qasira on no raɓɓiɗi, harale mo raɓɓiɗi. Rasiba on no satti jikku, harale mo satti jikku. Jahila on ko buy majji, harale o janga pus. Qabiha on ko buy kaani, harale o labaka fiw. Ko ɗum ɗo woni ñoore nde, ko wowlugol ko woni kon e makko hara welata. Wowlugol ko woni kon e makko no woniri noon kadi e makko, kono hara welatamo, woni ñoore harmi. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nelaɗo allahum ɓe maaki, ene atadruna hiɗon andi onon mal ghiba, ko honɗum woni ñoore? Qalu ɓe wi allahu ko allahu on, wa rasuluhu e nelaɗo makko on a'lamu ɓuri andude ko woni ñoore. Qala nelaɗon ɓe maaki dhikruka ko jantagol ma wowla akhaka siɗɗo maɗa on bima yakrahu konko mettata, ɗum woni ñoore. Qila wi ana nelaɗon afara ayta yetelan nelaɗo, in kana si tawi laatike fi akhi no siɗɗo an kon, ma aqulu komi wowli kon harami toñamo ɗum no e makko, simi inni kaari no wuddi hara o okkata haray mi ño'imo, simi inni kaari no añani hara o yiɗana goɗɗo haray mi ño'imo, simi inni kaari no raɓɓiɗi tawirehi mo raɓɓiɗi haray mi ño'imo. Nelaɗon ɓe maaki in kana fihi, si tawi hino e makko ma taqulu ko wowluɗa kon haray ko ɗon wi'ete faqad irtabtahu, ko ɗon ño'uɗamo. Wa in lam yakun, si tawi kan laataki fihi ino e makko ko wowluɗa kon haray faqad bahattahu, ɗon a fenu e dow makko, haray alaka darata. Si a wowli e makko ko woni kon e makko tawi no mettamo, ko ɗon ño'uɗamo. Si a wowli ko woni kon ko a wowli ko a wi'i goɗɗum no e makko tawi ɗum ala e makko, ɗon haray a fenu e makko. Ay iftarayta alayhi, haray a fefidike fenande e dow makko. Wono wal ghibatu ñoore nde min adaimi dhunub, no jeeya e bakkatuji mawɗi ɗi. Qala ta'ala, jomin wi wala yaghtab, wata ño'ude ba'dukum yoga e moɗon ba'dan yoga. Ene ayuhibbu ehino yiɗi ahadukum goto e moɗon an yakula nde o ñamata lahma tew akhihi, siɗɗo makko o maytan, hara on ko maayiɗo, ɗon andi on yiɗa ɗum. Gonɗi fakarihtumuhu, on añi ɗum, on yiɗa ɗum. Wono wal jalisu, neɗɗo jooɗiɗo on fi majalisil ghiba, ka ño'eteɗo ɗo ko bone kadi. A wawi jooɗade yimɓe ɓe ño'a wi'a min mi wowlata de, si a jooɗike ɗon ɓe wowli ɓe ɓurama hay fus e bakka, ɗon wonate. Wal jalisi jooɗiɗo fi majalisil ghiba,
jondeji ka yimɓe ɓe ño'ete ɗon mufti un ko woopuɗo wa yajibu no waɗɗi alayhi dow makko an yatruka ha nde immoto e jonde nden o yaha fiw wa yakfi no yona an na'lama nde andeten en fof anna tawbata tuububuye ñoore wowluɗo e tawaɗo ha waɗi bi mana tuububuye ñoore nde tatatallabu ɗum hino ɗaɓɓira neɗɗo on addi haaba yahugol ila man irtiba faade on ño'aɗo wa talabul afwi min he ɗaɓɓirgol mo yaafuye so wi noon kadi o yaafata ko sina a wowlanmo ko wowluɗa ko haray ɓurti sattude fa in ajista si a ronki ɗum tawi ɗum adday bone moolanaɗo si ronki ɗum si fa in ajisat si ronki ɗum al ukhtul muslima bandirawo siɗɗo julɗo an haada e yahugol ngantino kamo ñoyɗo haray fa alayha no fawimo an tadkura nde jantotoɗa manirtabataha on mo o ñoƴi fi nafsil majlis e nden jonde nde ño'unomo o jooɗo ɗon kadi bi zikri hasanin o jantoromo kadi jikku labaɗo o fenna hoore makko ko wowluno konde ñen ñoore no satti tuubu buye ha ko jaasingol hoore mo si tuuba ɓay koye a fennu hoore ma ko wono noon kadi wattu kasdib o fennama qalatuhu ko wowluno kon fil marratil ula so wiwno nde ñande on ko buy añani on ko buy wuddi on ko buy faaɗi ɓernde on ko buy woni neɗɗo bonɗo tuububuye ma on si sellay a yaha e jottoɗa ɗon kadi hara no heewi wiya kaari ko moƴƴo mo wi on moƴƴa ko fenowo aɗaɗa fennude hoore ma on ko buy laaɓireedu mo wi on no wuddi o feni wolno ɗum wo ko taafuujo ko jaasuɗo haa moƴƴa ɗum hara no iwri ka ɓernde ga fii yo a laaɓu e bakkatu makko o si goɗɗo wi ɗon naa wino nde ñande ngon ko taafu wolno ɗum wo ko fenowo ana an wowluno komin mi fenay ene o ɗum ɗo no lan ɗum ɗo ko naaday ma e ɗum ɗo na angal naatugol ɓuri a wonude a ño'aali ɓuri weeɓitanaade nde jaasere ɗo ko salamatu la taadilu ha shay ko wano noon on ti fenna koye wowluno kon ka laawol aranol fa in ajizat si o ronki faltadu llaha ta'ala fi salatiha yo torano o mo ñoƴi joomi meɗen yurmede yaabuye ka nder julde makko nde o juulata nde an yuraqiqa qalba hadihi l ukhtu alayha o toroyo joomi men newinanoyo oɗo sonnajo mo ño'i ɓernde mum waawa yaafano yaade mo ñande darngal ko ño'i mo aduna ɗum ɗo fof no waɗɗimo ñoore no wondi e kursuure woɗɗunde a taway sa jangi toɓɓere nden haa nde waaloyke a taway ko angal memmingol ma jooɗagol heɗo ɓuri moƴƴude mara waɗal tawonti memminta heɗo ko waɗi fii yo a laaɓu no satti haa no wirtini no jaasini idan yawma alqiyama wa tastahfiru o insino kadi min adambi bakkatu on noon wala taudu lil ghibati abadan o fiɓa kadi o fillitata ko ñowitugol goɗɗo goo ɓaymo etade wayno ndirde fi goɗɗo go ñoore no hulɓini wal ghibatu noon la tubahu ñoore dagata ko illa li daruratin sina hara ko lorra naɓi neɗɗo on e mum honno woni lorra kan mislu haalatin wono alhaaliji jeego atazallumu tooñinagol woni wullitagol tooñe si goɗɗo tooñiima no woodi mo wullitotoɗaa e mum tooñe maaɗe ɗe acca ma hetta si ko haqqe ma ɗon no selli ka wowla kaari no waddelan huunde kaari waɗiilan huunde kaari ñaamii kun ay walla mi hetta to anndi ko ñoore kono ko fii hettugol haqqe ma ɗo no selli ma ɗum kaari no yennudelan kaari no waddelan ɗum ɗon fof ko fii yo accu no selli wal isti'aana e wallinorgol neɗɗo ala tagyiril munkari e dow waylugol bone on si tawi a anndi hiɗon ɗo oɗo jooma oɗo suka ko onon hoddi an konngol ma dogata e makko o hulatama an waɗugol boneji ɗi kono o suusata nene makko ma baaba e makko ɗon haray fiyo accu boneji ɗi a wallitora yeetagol ɓe bone mo woni wadde on yoɓe haɗumo si ɓe ala ɗo himo wadde hunde kaari ɗum ɗon wiyete al isti'anatu ala taghyiril munkar ɗon sellay wal istifta e landagol ñaawoore wono wi'ugol wono min mawɓe am ɓen hiɓe waddelan hunde kaari ma moodi an no waddelan hunde kaari ko honno mi haani ɗettitirde ɗum
ɗum ɗo ko istifta ko fi andugol ñaawore sharia hakkunde ma e goɗɗo ɗon sellay ka wullitora ko wano noon kadi wa tahdiru lmuslimina min achar e rentingol julɓe ɓen bone kaarijo si neɗɗo andirama ɗo fenugol e waddugol hakkunde yimɓe o andirama ɗo ñawlagol hara yoɓata so ñawlike yeetagol julɓe ɓen jikku makko ngu fii taw lorruɓe no jeeya ko newna si goɗɗo andirama ɗo jomba accita yeetagol yimɓe ɓen jikku makko ngu taɓe hokkumo ɓeygu no jeeya ko newna sifa woni renugol teddule julɓe ɓen wa an takuna liman yujahiru bi fisqihi tawgol kadi neɗɗo so hersata joomi men o hulata waɗugol bakkatu on yeeso yimɓe ɓen fof haray wowlugol ayyiɓe makko newani ke yimɓe ɓe ɓeɓata bakkate muɗum neɗɗo mo suuɗata bone muɗum hawlil mubtadi ma ɗum neɗɗo biɗa yankojo rentingol yimɓe ɓen e makko rentina e biɗa makko on no jeeya ko renata diina yimɓe ɓen taɓe yafka makko majjina ɓen wan nasihatu e laaɓugol reedu liman arada an yatazawwaja bimra'atin si goɗɗo humpitima no ƴamude ɓiɗɗo kaari ma no ƴamude kaari siɗa andi e makko ko tawata an a townata si o ɗaɓɓirima laaɓa reedu ɗa wawi mo wolande ɗum ɗon hino jeeya e ko tawata no newna wal awla noon wo ko ɓuri moƴƴude noon fi kulli haada ɗiɗo fof ko adamu lluju'i lil ghiba illa ida ta'assara adamuha ko ɓuri moƴƴude noon e ɗiɗo fof kadi koye neɗɗo on wowlu hunde nden nde faamo hara jantoraki ayiɓe oya hono joni misal si goɗɗo ari wiɗo ndaron woɓɓe no ari ɗo no ƴami ɗo suka jiwamen nde ɓalɗe ɗo hiɓe iwri wo telen ɗoɗa wo hiɓe wiye moodi kaari kon num ma ko ɗon fi yoɓe ngokkuɓe owe min dos komin mi hokkataɓe kon nu ganduɗon ɓe owe min si komin mi hokkataɓe jiwa komi laaɓan tawredu taw okkuɓe eyyi joni ko fi honnu noon mi wata feƴƴude ɗon ɓayna naatan e ñoore on yii haaju on timmi a naatale bakkaɗo sikku ɗum ɗon noon ɓuri moƴƴude goɗɗo no ari ɗo no hoɗiɗa hino janna ko bidayankojo rente yahugol ton jande ha o majjinaw ye on ko on nu annduɗon e makko mi wolani on ko raɓɓiɗi kongoy mi feƴƴata ɗon andiɗa wawi rentinde hara naat a feƴƴaali kono si tawi a feƴƴi ko feƴƴuɗa yeeso toon wo haray a landaka ɗum bakkatu mum no jokkuma on andi haala hana ɗuɗude ɗum haala hana ɗuɗude sonnajo no ɗo miɗo ƴami sonnajo tele leyɗa ko num faamuɗon fi on min ndesi ɗomin mi jombatamo ko num andirɗon e makko oy wata feƴƴude ɓe komi laaɓanma ta jombu min si komin ɓay komi yiɗani hoore an ko min mi ƴamata on mi jombatamo amma ko woni e makko mi woltaɗo ko waɗi mi ala nafoore wowlugol ene si ko ni waɗira fowtinay kono sa naati ɗon e sarugol on ko dewle makko tata ɓiije ɗon ko tammal o jooɗoriɗo on si mi fuɗɗi kama wolande ɗo fi makko subhanallah on kombolandi on yaari ka seero ala min nubala gorko goto e ɓengu mum ɓe sertuno ɓe gerdi ha ɓe ronki fottude ɓe wi joni waɗen tasrihun bi ihsan goto men fof toro e jomumen arkisi ɗum mo wawata hawrodirde mi añama añalan ko en hawrodiraali woni faale an e faale man huccodiri ko waɗi jomumen wi wan yatafarraqa yugnillahu kullan min saati si on wawali wondude sertire no moƴƴiri jomumen alɗinira goto fof e moɗon mo yaadata ɓayɓe serti jiwo on hooti goɗɗo faala jombude on ɗon sonnajo ɗo ari o landi accituɗo mo on o wi miɗo faala jombude sonnajo kaarijo ɓe wilan ko an jombunomo ko on num wiɗalan e muɗum jomi jombumo ka ko on num marɗa laaɓan reedu ko laaɓanala wo ko honnum mi mari komi laaɓanama ɓuri sa yimo faalaɗa jombamo woɗa waylan wolande ayiɓe ko accitirɗamo o subhanallah ta udditanan damal yiide on feende o woni ɓeygu an ari daganta ko lan yomi wowru ayiɓe makko
ko fewno iwte juuɗe am dagantolam wirtugol ayiɓe makko yow subinoroɗa joomi ma wi'a si mo moƴƴi e maɗa yo newnane jomba so moƴƴa e maɗa yo newnane ka moƴƴi e mawo naa ko moƴƴi e am moƴƴi e maɗa naa ko moƴƴi e am moƴƴi e ma naa ko moƴƴi e ma moƴƴi e an miɗo waawi accitude jomba wonda e mu'um ina waawi accitude mi jomba mi wonda e mu'um mi wowlata pushe istahir lillah ya subinoɗa joomi men kono mi wolanta ayiɓe makko siko gooto e meɗen si gerdi e sonnajo ha accitimo hino jooɗade sakko kala aro jombomo harale an kaɗɗa wa jomboyde goɗɗo goo wonda e on ɗon goɗɗo goo ara jomba mo wonda e makko hara ko an woni o wata wondude e mum ma hara ko an woni wata wondude e makko kono mo wondale ma wata wondude gooto jooɗoɗon udda damal few arɗo wi on miɗo andi subhanallah on akhi ko yiite yiiɗa ɗon ko yiite buumi ɗon ko sari buumi kun yiite non owe ɗum ɗon laysa min akhlaqi salaf jeeyaka jikkuji yimɓe moƴƴuɓe ɓen idan en yii taw kusuure tuububuye ñoore ka faalaɗo teddungal seeɗa wo sortoto e ñoore Allah subhanahu wa taala laɓɓingen min alghibati wannamima walkadib yo joomin reenan en ngal ɗenngal ngal laaɓa e fenande e ñoore e baddi hara en heɓi intilaqu moƴƴere hara en heɓino fokkitiren fi moƴƴugo mafhum hada wallahu taala ala wa alam wa nisbatu lilmi ilayhi aslamu wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hada wallahu taala ala wa alam wa nisbatu laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal